way na improve masyad jingtid awareness. Be aware protect tokendet Rusia terpengaruh. Christianity under attack. Kaniam Kristan kasya thongbo chibun sya nadu araja khatsau apakah BJP hapo Narendra Modi kerapat ya kasinsya khatari. Kating dia ha asa kasokar BJP hapo CM Himanta Biswas. Kasam banyong beng ya kirit pajong kaniam Kristan. Kasithi Sop Secret Special Branch Headquarter Guwahati dated 100 Desember Araja Arhua. Our Deputy Commissioner of Police Intelligence Superintendent of Police District Special Branch Baro. Kasubjek Kapang Cepet Kalaniam. Lung kicintip baro batha soy na tarik hatniyo Desember araja arbuan ke reference halor kebankom kaipot jingalang KSP belalong ha asam administrative staff college Khanapara Guwahati hak tarik November arbuan kebar kaipot ke meeting ha conference hall SB headquarter ke arbuan tarik Desember arbuan kawiyade berketinggraniam ha asam Halo kapang haneng apta yana bantok sepi ban ai kitip ya kitin dia bagi bakum no kating pagalaniam ha gadela kade halor kae balayata ha meeting bakhadu ha SP conference hall staff college ha tarik November arajar arhuwa bankom kinombo ki mane balatai lente rusnem balala amat kino kitip kum gacaka balamang banta bante badibriu khmat kibade bakabalam kebaar kikep kikalaniam ha kini kinresnem balalek kebalai kalis ki mane badon ha kajali pek chomping kebasau kenhun jai periu kisnom kibha bat nirkom bayade bat kikalaniam kebasan bu tintip benya ya kibriu bah khmat ha kikam perkalaniam kikaipot jumudui percaya ki bat bulet Hakatnya pekelanian dan kebapan bon dan kebapan bapak kebadriu kia ikat jumudui balapadiam hakasari hakatnya pekelanian kebanyu jangan jumud nakila ayu banpoi sakathon bantem ya kane kamat bak kanlong kabane thiau kakai pot kepi kade banpoi sakane ke headquarter ha lane swa ka aku atrik disebar araja abuan bak betta bane engkam Kanega buicin tep la banbu ha katitmi marwe USP DSB bala banai kimat tip balangkot yano badevan tep soy usorat joti salkla Superintendent of Police SB kumbalapta lapa kopi bantep sya Sri GP Singh IPS Special Director General of Police Sri Niraj Verma Kopi Chaki OC in charge of West Karbi Anglong District Sobha Pha ya report siapa soy kateng haneng alo kibat balakdeu haneng ha arpu tadi disebar arpuar banyak Pha kela Jayu ar hajar arpulai kijengia katukane kibamenda bat bun kiwe ha kisem ha keleng dari India jen tempor ya Kyrgyzstan ha Assam kijengia ha step arajar arpulai BJP gathok banthok di Kyrgyzstan but kirit pak ha Assam. BJP is targeting Christian minorities in Assam. Lapan kelem ya kiyeng mane lengkong ya di pena. Lega di pikwa le ngandai nganam khi nang ne. Ngala yak ngan yak hang ne. Chispa lai teli kiyeng kisam boro badai joki Catholic NELC Lutheran but Baptist. 103 Boro families belonging to Roman Catholic, NELC and Baptist churches. Kini kiba na Golgotha but na number R Hashnok Kalbari Hapo Santipu Police Outpost Chirang District BTR Assam. Kini kilasa kenda hakalai Januari Araja Arfulai.
Kila penpra ya kayem mane, nila kerapat hendai kem patiau. Kita tu bagi je. Mana pun saya tu mana lagi. Ni seumang sibun, balai ke penjat ya kayem belai. Mana hidup pasti amal baruan arbor tu yang panggil lu. BJP destroyed churches, houses and crops. Kasorkar BJP kalau penjat penpra kayem mane, kayem bat kejeng tung jeng tap. Leaving the families without shelter during the school season. Kila sui beng ya kibriu klem yang klem sem hagane ka samoy kriya klem jing ada. Ekta gereja sile, ekta Katolik, ekta Lutar, ekta Baptist, duta cinta sarsa sile. Don lai tali ki yang mane sane kawai jok ki Katolik, kawai jok ki Lutheran, bat kawai jok ki Baptist. Damai vote dupalo, mare bhagwanar goto inuka kurban alage sir. Na susi seumang sibun kim dei banle kum dei ya kayeng ublai.